Just bounce to this. Ole tuntuma kanon review le tur hi Vivo Y19 ania hei poi phone thatak ani RAM hi 4GB RAM ani ROM hi 128GB ania 256GB thlengin expand theya then a size hi 16.59 cm ania 6.53 inches ani a resolution hi 2340 into 1080 pixel ania a resolution type hi full HD plus ani a GPU hi Mali G52 ani display type hi LCD capacitive multi-touch ani a display color hi 16.7 million color ani anot sa hi water drop ani audio jack pin hi noilama hian oma hi 3.5mm ani abula hian microphone omboka sira hian in charging port omboka micro USB amang vele thung ani a charger hi tin charger hi 18 watt dual engine fast charger ani hei po hi charge chakhop mai a speaker grill om vele sira chi hian tin a body sira hianin dinglama hianin power button oma power button changa hian volume button om vele boka a chunglama hian engma hian ron da lo vele thunga hi tin a velama hianin sim card slot oma a card slot hi hybrid card slot ani dual nano ani dual sim po hi 4G ani hei po hi 4G ve thei a thale ani tin a color hi rong chi hi than tur oma Vivo Y19 hian spring white le magnetic black ani a battery hi 5000 mAh ani a battery po hi sang chakhop mai camera lama ka han lutanga a camera po hi chakhop mai 16MP te 8MP le 2MP ani heng ho hi an tangkopa tin thalak te po hi fia tha AI triple rear camera te ultra wide angle te super macro mode te AI portrait framing khang tinga settings hianin du than thei turin oma hi po settings thako mai secondary camera hi 16MP ni face beauty for video calls te AI face beauty portrait light effect te tiang khan chang in effect man thein ombokani thakop mai operating and processor features akan lutanga operating system hi Android Pie 9 ani a processor type hi Helio P65 ani a processor core hi octa-core ani a primary clock speed hi 2 GHz ani user interface hi FunTouch OS 9.2 ani hei po hi aspect apo hi tha khop mai connectivity akan lutanga network type hi 2G 3G 4G kha atheya internet connectivity hi 3G 4G Wi-Fi mangin tiang khan internet velte akhoi theya Bluetooth te USB connectivity te GPS te atiang mang khanin chihrang connectivity athei ani ole tuna kan review tak Vivo Y19 hi tuna hian phone indoor hian singkha sangthum zakwa songkwa in leitheina oma phone indoor hi zodin khianin oma Mahatma Gandhi limbula khian an chhun lama man lo tan po zan lama dar som vel thleng ador the ani in lo dor ve don dia ole khati zong ka kan video ron so the te chu ni an lo me Just bounce to this.